akonye ndumva Dramati yaturangiriza duhagakato cyane agakato kakosho second kabisa gusa gufani kipime nivyo nyororera nimucomoka muzumbaririze nkubwiye ko ndi umuplayer nakunda umuntu umwe ntagucomoka muzumbaririze no uzubyumva wose gusuza buzukondi abagusasa uzacyubiyama uko nje niko mpagaze z'umumirico reka nakire abakunzi ba Magic TV nizere ko meze neza hamanaje ndameze neza murazi ko ndabakumbuye cyane kandi abakunda cyane murabizi uyu munsi natewe iteka ryo kwicarana na Dramati kandi kuri kamera kuri micro n'ibintu birenze sana hari n'abandi turi kumwe hari Chris Media bigiye shaga murabyumva ni Magic TV hamwe na Big Team Podcast. Yes, donc nutangara ubibonye ahantu habiri atandukanye. Drama gute hope kumereye gute ko wadusuye waje ryari I don't know. It's been like 2 days. 2 days Naje Friday. Yeah. It's been so good harakanya ariko. Harakanya ko ntako twambaye uturi kurabera. Nyene habitué tu vois. Uyu munsi ahubwo arashyushye byatari amushamwe wambaye jacket areka nibwe mwaramenyereye but like I always feel you ko abahakanye naho abahakizuba izuba nigeri ryinshi mugaye imbere ibihari many of your man kubera nkinonye 16 yaho canke 17 degrees check me 17 degrees hari urumva umuntu ajina bayumva ko akanya byadanje arya ubwo mu Burundi akenshi average ya temperature afite ni combien Bujumbura I think ko tuzigira turenga 25 kandi abashushe uvuga ni guhera kuri 20 kuduga gushika kuri 25 Bujumbura yashushe sana we've never been under 20. Let's go back to Africa. Let's go back to Africa aryoshye byatari Minosh uyu munsi ushaka tuvuge ku kizi umunsi urumva bi special twumva ikintu special byatari I didn't know I'm special though. Osa gututaburi special ahubwo isunanyebutsa gututaburi special abantu ukaba ufite abitangiki abantu baje mu bukwa umukobwa wakoze ukamwita bamwita abageni bakaza ari event ngo mukazana no afite nicho kimwe bro mukazana ni the drum mukazana umukazana reka ndaguhe example umukazana ni mama w'umuhungu uvuga ngo umukazana no mama I mean afite umukobwa niwe Minusha afite mama w'umuhungu ni mabukwe then umukobwa akaba mukazana wa mama ngo ni mabukwe no sima nyinabo umukazana basi ni umukobwa like akundana n'umwana wawe like umumama ni kuvuga mama w'umuhungu niwe aca umukobwa niwe acabera umukazana ibyo nashatse kuvuga so nari mvuze ati gute ugira abageni barenga 10 muri baziye rimwe ku bukwe ukabwa ntabwo uri special now I understand. Justice for those girls, justice for them kabisa kuko it's not justice kwera ko baravyemeye paje yahindutse namenye ibintu byabaye Andreta iyo ndirimbo Drama bwishkuri ni indimbo ya mbere uririmbyemo ukuri kwawe like wari Drama uri niwe wanyara for real
ahari true story amakosa nk'ayakosho kwako oya like being honest njyewe abakobwa benshi nyine baraca amazi most of the time abantu benshi ntibakunda kubyemera tunavyemera hari ukungene ukundana n'umukobwa uno munsi ejo mugahebana bitakuvuyeko ejo ukaja ku wundi nawe nyine mugahebana bitakuvuyeko nyine ukaguma ubona biguma repeating like buri gihe so ivyo bintu muri jewe hagaragariye bivuga ati why am I being like gentle miss yours ariko bigahera abademu ariko bamfata muri wewe ukumva umengo iyo feelings yo kuba mu bad boy ndayigize it doesn't mean yuko namubaye izina ry'Imana jewe I decided kwibera uko nyine atabasherefisi kuko uvuga abandi bavuga atamusheri mfise meto abasheri mfise kubera mu mandonde ko mu mandonde bikarangira n'ubundi birangira basigaye n'ubundi birishaka byegetse umutima bikureba anzu ikiganiro basokira at least nabaye inspired bivuye ku bintu byambaye ku mugabo yani true story nta muntu sishobora no it's not like it's a true story basi ni feelings ugira après yo kumva warahuye na obstacles zimwe so I was like reka ndagikure mu ikintu mbwa jewe umukobwa umwe jewe nkunda nabi sishobora gukunda abakobwa babiri barenga umutima wawe uri small kabisa nagwajya no kuvuga ngiye oya bobo cyangwa na 10 bobo amwe nuko naba nishize muri situation nazokwikuramo if you fall so deep ku mukobwa umwe batatu bigenze the same thing what sara uriruka drama hariho ukuntu ibintu bimeze ngaho ubuzima uko bisanzwe bumeze hariho kuba ufise umwe ukunda mugaba kabari abandi nabo nyene bari ku ruhande like nka kujye nyine wabiririmbye je kujye nyine wabiririmbye kandi jewe navuze histoire abantu benshi badakunda kuvuga bagerageje kuraba most of abantu benshi nivyo bintu babaye no mama izora ni abaji benshi baba bacu kenshi ngira babaye birangira babaye ama bad boy kandi mwacha mwiwe bahora kubera wayi nta numwe azobihora Christian nana kubwije Beje nakubwiye ikibazo cyawe nico je nakubwiye ko bizomba oya nta numwe azobihora usanga byara nabaye nkama ndasubira ndatekereza baheno waragiyeyo waragiye no bayo ndakasa antukira ndirimbira renze mara ndirimbira renze ngenda bivuze kosho bayita kosho kosho ise kosho ni kosho kubera ko nyine na manyanga menshi sinkunda kuvuga kubera ko benshi baca bajudginga niyo mpamvu n'izina tutanditse kosho so ni ukuvuga nje mfise amanyanga nk'ay'ingurube ni ukuvuga twarabivuga kenshi afise amakosa urabyibuka so nakoresheje rero iyo mvugo mu gukuramo iyo line hama then tubona yuko iryo jambo rigaruka kenshi so we had kurigumana nka title ariko uranavyemerewe mu idini rya kugira amakosa nk'ay'ingurube kandi ngaho nyumva apana kugira kugira abagore barenze umwe bane naranarengeje nawe mane narabarengeje very bad man drama indirimbo uko yakiriwe mu bantu wewe wabibonye gute like byaragushimishije jewe I never expect ibintu binini iyo nsohoye indirimbo kenshi nawe nkeka bizi kubera ko audience nini afite nkeka y'abakobwa kandi n'umuraperi audience y'abareba ujya mu jamara sikuntu barashobora kuba bariha bajya bose bari abatipe ukabona ugasanga rona ugasanga ko aririmba ari nk'abane sivyo ari indirimbo yo kwagusohoka ukaguma ubona wewe mani bamushize mukawumengo kamera ni wiri kirabona wenyine mengo niwe I wish to have that guy. I wish no tureke tugeza murakabya nka Bruce the First uramuzi basi oya bararirimba
Bruce era muri studio Sura muri studio agende aje muri kiriki biriya bintu naturel ntabwo yabikura anyway Dramati umuntu yakibaza ngo how did childhood yawe ukuntu wakuze ukuntu ahantu wagiye unyura experience z'ubuzima ni gute influencinze Dramati wakakanya ese Dramati yahoze ari umuntu uzi kazaba mu musicien en fait nisanze mu bintu byo kugorana nari nsanzwe ndi umuntu agorana and ashaka gutrying ibintu byose ndashaka gutryinga basket ingene imeze football ingene imeze je nta kintu na kimwe nta kintu kandi byose uzi kibaho swimming apana muri piscine bya bintu tugenda tukoga urumva naragoranye mu nzira zose ku buryo nisanga mu bintu byose after maze kwisanga mu danceur niho natanguye kumva cyane indirimbo and then mu nyuma nza kuba umu MC bampa mic bamaze kuma mic rero kubera ko narakunda kurapa cyane cyane insanga ndi umu rapper yenda biraduga mu nyuma nza muri studio bazi ko ngiye kuririmba rap mbwa ndavuga nane rap kwigorana gufata reka mpfe kuririmba karirimba fa kuririmba uko nyene and then that's how we started indirimbo ya rap ntabwo yarasohotse ntirabaho n'umuntu yandiye indirimbo ya mbere yumvise ndamuzaniye indirimbo yo kuririmba aravuga what's going on we yari umuntu w'umufana wa hip hop we yari umufana w'ukumene nsanzwe ndakayo kuri stage ndavuga nzokurira indirimbo arayiriha ntitwajyana ngarutse kuyimwumvisha yumva indirimbo yo kuririmba wakuriye muri wabaga kuri street ariko zirimo abana ahantu haba hashyushye hari abajana ntabwo ari ruguru hari ruguru se haba iyo vibe man gusa si ruguru nyene ni ruguru muri sanzwe si ruguru nyene hahandi muri sanzwe ni tufate ruguru yanyu gabashani yahe atari Kigali nk'ahandi hantu hameze fresh za Gisenyi Musanze you see kujya kugora haba ari kuri sanzwe nk'igisenyi hari show byata so umuntu yakuriye ngaha naho abasanzwe ajya show abasanzwe ubwo movement abasanzwe abubamo so amushatse kumushira mu ruguru cyane namukuye yaramutaye ikibazo drama ubwo buzima urabaye muhama washyitse Bujumbura gute wazanywe n'ivyo nyene talent yawe iske talent yawe ukiri mu Muyinga bahita Muyinga ukiri mu Muyinga niko yo quartier toi oya province wavuye gute like wavuye ni Muyinga usanzwe warafatishije bose baza ati yitwa gutya izina Dramati Muyinga hari hatoya ku buryo abantu baza mu maconcert ni babandi nyene swati murahura nyene muri kumwe kenshi so batanguye kumenya nyene nk'umwemsi akora tutuboro nyene nta vyatari nta birenze sinigeze mbu muririmbyi wabo ku buryo bavuga ngo ngo ni informateur ari ni kwa kumusanga umuntu bamuzi mu karera bwa turamuzi so and then cyane imanukiye Bujumbura ngiye guhiga ubuzima no kwiga bica bikurirana rero yuko natanguye iyo carrière nico biradugira Bujumbura vyaroroshe akareka kugira urabizi oya turabariza ingene vyagenze kugira izina Dramatirize urashitse Bujumbura ni byoroshe kugira izina Dramatirize gushika kugira ugaruke muri ya niba Dramati ingene twaritoye twari twicaye kwigara kuri 14 Munyagabiga ya gatatu twara abantu batera urwango byatanga kubera twaba muri chambrette imwe turi nk'abantu nka Kenza kandi rero jewe ngaho naje kuhaba atari muhiri wanyu sibona ari sanzwe baje n'abamubwiza mbwa hari habi cyane kubyo mba numva sinohateramira sinohajyama and then nkaza ndaja kubajama nyene rero yumvise kakana kabanyabana ari mapoda nyene jewe sanzwe mundi ibintu bisa neza numva mbahanu basa neza so ababoro rero nararaba nkavuga naho ntameze neza sinshobora kuhapora so twicaye kwirigara nende wala none ushaka kwitwa MC Drum muri
kubera nitwa MC Drama charge ko nyine I didn't even know impamvu charge kubera nahereye kuri Madiba mva kuri Madiba nja kuri Queen ndibuka twaranashwariye iryo zina n'abanyeshuri umwe yitwa Metro Games ashaka kwitwa Metro Games and then I was like kweli kiwi witwa Metro Games nanje nitwa Metro Games chanza kupata mameo ya La Queen and then I was like so maze kuba MC nisanga nitwa MC Drama so maze kuva rero muri studio kuri imbiyo ndirimbo barambwira kubera ko yariye Mike yayikoze yarambariye none twari izina ry'ubusa ninde sinafuye no finicho and I was like direke ndagiye kugiyumvira ndakubwira so that day mijoro turarirondera turaribura so channel Dramatic kubera Drama ryo ryari risanzwe rihari nitwa MC Drama and then the T ryari izina rya mama wanje nyine yitwa Tausi okay so and then kubera ko izina rigira histoire cyandondera histoire y'iyo Drama ndavye ingene twakuze muhira mama wanje cyamvuga aya madrama mama yakuriyemo kubera jewe reka ndayafate ndashire ko izina ryiwe comme ça ejo cyangwa ijya ejo ari igihe abantu bahinduka bivanye n'izina nzo kwamenibuka ati est-ce que kubera ikintu twa Dramatic nitwa Dramatic kubera ko ni histoire ya mama wanje byari bimeze kuno then bigume binyibutsa ahantu navuye bigume binyibutsa mama wanje kiza yankoreye nzo kwamenzi yuko mfise date muri jam uri artiste wa danger na kondonderiza kosho actually izina rya navyo nari bwakubazi ngene twatumaze korana ariko nivyaje kuko uravye exemple la fois passée barabajije bajyo ba Shari Popi ba Bana Boy umvirije amazina yabo bakubwira ngo naravye dessin anime ngo hari mwibi ngo hama ngo ndafata ije wanye ndacurika ngo filme ngo ndacurika ngo filme nakunda ukiyumvira none vyakweri gajini ko tukwemera izina ryavuye urumva yuko twara abaririmbyi bakuze and then bagashaka kwiyumvira guhindura amazina and it was too late kubera ko hari igihe utangura ikintu uvuga kiri ngaho nyene and then out of nowhere kukabona kirabica danger and then ukabona ingene uhindura nene I know 100% yuko Wizkid nawe uvayo uhindura mara mazina gusa Kid anymore aya mazina yari yakera ari ukuntu kera tugikoresha za Facebook basanga uhindura kuntu kwizina mahari bara Chris G ngo Chris G urumva ukumva nk'abafana ba Fizo wasanga ari ngo Patrick Oroji wabusanga rero uri umustar umaze kubaga izina biba bigoye kugira cyangwa rero narakuriye kuri Patrick Oroji Nacho Drama muri high school ahantu wize muri high school umuntu mwiganye cyangwa wize kuri high school wize ubakubonye nyine ahita yibuka iki kwa uwo Dramatic ishuri kabisa abwo nibuka ivyo twabanye mu kwishuri kubera ko kwishuri you guys mese high school nize ruguru no high school nize Bujumbura though me warize Don Bosco Ingozi that was secondary high school ni kuva mu 10 right no nivuga secondary secondary nize hano henshi no nico nshaka kumenya nyine who Dramatic kwishuri kwa aranje na umuntu ugira kavuyo ka danger uwo muri Don Bosco they always kera nari mugufi cyane Kasonga mbonyo I'm always gonna be proud of myself naho ntari muri rana hangera kera byari terrible achafuye nari musitari ndibuka ko twahuye n'umuntu and then hari kuri match ya basket njewe ngo numengo ndamuza ahantu ndambona ko ndamuzi kwishuri twize ko and then I was like je uranyibuka baravuga ndakuzi ko umuririmbyi mugabo sisi ndakwibuka abantu tuzi naye and then ndamubwira ati je twariganye Don Bosco Don Bosco ari yumvira n'imeta nk'iyo cyambira ntumbarire kari umuntu ndimo ndabona
kubera ingene wareye wacha musi y'intebe nta muntu n'umwe yakubona. And I was like DJ wenyine abagiribaho icyambere baba babona ingene kubera warabaye umuririmbyi abantu bakuzi hari inyifato uterekana and then jewe kera naragorana byatari bakabona rero ingene umuntu ari sage ni kungene kera yarameze kavuga ntibibaho jero uri sage cyane kabisa je kubera kumenya ibirahuri by'amashure kwirirwa ndagwana amarambo byari ibintu by'iswahili ndetse wahinjiye amashuri meshuze ku mashuri angahe jero yes nize Don Bosco chanja kuri lycée communal. Lycée communal nayo yimuyinga impamvu ntayihinduye ni kubera niyo shure ryo nyine imuyinga ryari ryoroshe. Bon apana koroha. Dramatic. Wacinga line rya kabiri. Akijya mbere wabonye ati nawo ngiye ntakoze like ntakoze hope yose ngiye nagize tuwo gukabuje kugira tuwo. Tushaka tubwire kwanza ingene. Bon imisi sigaye. Ibihugu bisigaye. Ivyo like tubwira ibintu bo kwitega kuko hari abantu benshi bo muri Allemagne bahehe b'abarundi benshi bakurindiriye ubabwira ivyo biteze iki bariko zo barabona ama video yo mu Bubiligi gusa. Actually mu Bubiligi je ntiharimo like kwakorera cyane byaje kuza mu nyuma. So I was ready like prepared kuzindi pay. Kandi ikintu numva nubwira abantu nuko they have to come. Because I always believe yuko when I get there turaryoherwa twese ntihagira umuntu n'umwe aza kwicuza impamvu twaje ngaho hantu. So they have to be there muri Germany muri Lyon niyo tuzogenda le 11 Germany le 18 muri Suède le 25 Suède. So aho azori ryambere ndakoreye then abantu baho benshi ntibigeze baronka chance yo kuza muri Belgique la fois passée. So ndumva arakajyo keza ko guhurira hamwe tukaryoherwa hamwe numva ari connection y'abarundi basubiye kugira kandi bwibanje ndagirwa kumva ko nashoboye gukusanya abantu tuva hamwe then twese tukaryoherwa. Uri mu baririmbyi dufise mu Burundi ba kuri stage bon turafise abaririmbyi benshi kandi bage muri studio baratwemeza bagasora YouTube ibiki ariko wowe urifise donc mu bo dufise tuzi ko bagiye kuri stage batatumara amaza so kreniye kuri Dramatic kubera ko nta muntu ashaka kuza muri show yawe uretse na show urafise na talent naho bawicaye mu bagenzi donc badashobora kuba donc uri umuntu nyene abantu mwicaranye badashobora kuguma mu bibazo bafise donc yari show abari show murabizi mwabona ama video so kreni ya Dramatic akoresha sinomvuga ko ari secret ahubwo ni kumva ko I feel nyene free kumva ko ndiko ndakora ikintu nkunda ubwa mbere icyakabiri nkaca ndenza ko nkakurikiza ko kumva yuko ndiko nkora akazi kiwanje. Ako kazi gatumye mbaho gatumye hari undi muntu muhira abironkeramwo gatumye hari undi mugenzi wanje abironkeramwo so mba numva ko I'm doing something kitagarukira ngaha hafi. So ico kintu rero gikore a 100% ku buryo kibandanya umuntu yumva ati naraje muri concert y'umuntu asigarutse no garuka urazi ingene bibabaza kumva ngo wagize concert and then ukazomba nyene byaraho nyene mutwaye yaraje twaramutoye utwo tuboro rero kera twaratwumva nkavuga ati I don't wanna hear this anymore. So nyene ndagerageza nanje uko nshoboye biba bigoye kugira uryohera abantu bose baba bari ngaho haruwa maybe aryoherwa no kufisa umudansa kuri stage maybe uvuza live mugare ibyo bintu tabikoze gerageza basi ntagende ashafuye. So ndishiramo ko ndiko nkora akazi kanje kandi ndishiramo ko ntegerezwa gutanga message nabwibijya mu ati nejo uzogaruke. Hari akantu cyenebuka uri mu baririmbyi twaramenye donc na MB Data kiyagiye cyane na MB Data turakumenya urasinya muri Bounce Boy et après Dramatic uratekana hamwe nyene tutabona Dramatic et après uragaruka ndashaka kumbwire ni kiye cigwa ijya kajya kacerere wabayemo muri rya minsi ni kiye cigwa wakuyemo kuri ubusubiye gufata career yawe kahaguruka. Navuga ko icigwa buri gihe ukura mu kintu no kwitegura and then ukigatera ugira ujemo na la fois passée abantu narumva du commentaire bavuga ngo yatsinye like ntariko arakura wasaze then ukiyumvira ukavuga ati none
if numvise iyo commentaire what am I gonna do ni ikihe kintu mfise kiza gukuvra ayo ma commentaire so no muri iyo kare rero kwaruko nyene nari ndabizi yuko simpari and then I have to do something kiza kwerekana uwo muntu avuye hehe biri worth it kubona yaratevye kuza so yeah no c'est dramatique uri muri Europe quand même waje kuririmbira abantu bo muri Europe je pense pas ko waje uje kuririmbira abarundi abanyarwanda ndetse kuri profita ni iminsi kugira ngo hari no kuntu wegera audience zindi so hari plans ufite ziratuma wegera izo audience zindi abakongomana abazunga baki bose hari izindi plans ufite muri music zitajyanye n'ama concert actually sinibaza mugabo if bibaye ibyo bari fresh kuri jewe no kuri career yiwanje navuga nshoboye guhura na bamwe mu studio tugakorana n'abari mu producteur atari n'umuririmbyi akaguha iyo flavor akaguha iyo touch yiwe and then nkumva ko nagenda yitwaye ejo nejo bundi nshobora kwisohora umuntu akaba influenced niyo boro kavuga ati ndam I feel this person kwera ese we nago wafata initiative kamvuge niba ufite nk'indirimbo zitarangiye cyangwa zitari mixed je sais pas aba producteur kubabona biroroshye kwa aba producer bonga je sais pas abazo I've never tried sinagerageje ikindi kintu naco yubuke yuko tuba dukeneye gutahana n'amahera no amahera ugomba kuyatahana nayo kufite akazi waje mu kazi ariko kuyasiga ariko urumva nufata niyo audience amahera afite no kuba menshi kurusha uko that's true sinigeze ndabishira muri gahunda ariko ndacyafite umwanya kandi kenshi twebwe impamvu tudakunda gupanga ati ngira ngo rero amahera ndene amahera ndayashiremo kubera ko kenshi dukunda guhura n'ama free time aguhuza n'abantu and then ukaronka ico kintu wo kwirukiye mu mafaranga kubera ko buri gihe mbuze nje gukora ndanya amafaranga nkore kino kintu azokumanya no nago nkubwiye amahera buri gihe kubera ko uya ni kure ngenda barondera hageze rero kubarondera yeah of course yeah hageze kubarondera amahera uramuha amahera ahubwo ikintu novuga ni creating that connection maybe ino musi nkaza kahura nawe tuka chit chat and then inagaruka it will be easy kumubwira ati ndafise boro rero nshaka ko turabe nawe ngene wala nivyo naje navuga kuko naje I don't the connection I have to do mugambuze nje ndazizanye nje kuzihera sasa rien kubera amahera mana amahera urashobora guhura je sais pas n'amahera n'amafaranga urashobora guhura na Wizkid urashobora guhura mu gafuko gusa ugasanga gukoresha amahera naco bikumariye yeah I always believe in connection fresh Jama ndashaka kumenya why abaririmbyi benshi baje bavuye mu Burundi donc bavuye no muri Afrika yose kamfate muri Afrika aje gukorera hanze ikintu cyamere yimvira no gukorera clip aho hantu yagi cyangwa no gukorana n'umuzungukazi sinzi ko mbora mu abazungukazi urabona biriya bintu so nguyu na clip nimwe arakora none n'ubuzotaha uko bimeze na dagoje na kiriku bose ba bifese yose arabikoze why jewe nshobora ntibantahure nabi jewe niko ndabitaho clip video kuyikora n'ibisanzwe mugabo nyine tanga ikintu abantu bose batazi kwerekana amazu kwerekana I always believe you kushobora gukora akantu gasa neza ama location whatever shobora no kutaza muri Belgique Germany hehe Maroc nkaja muri urazi Zanzibar imagine it's crazy so jewe kubwibanje ndazi yuko ahantu ushobora kubikora mugabo much better ahantu ndashobora kubikora ndi Alice I always kwiyumvira ati eske ndabikore ngandi Alice kurusha nga and then umuzungukazi kweli ico n'icoko umuzungukazi jewe navumengo old fashion n'utugakera cyane n'Imana uretse n'ibyo ngiye abakobwa birabura ni beza cyane uzorabe n'abastari bo ngani kakibakoresha ndakwereka bamaze kubona abaririmbyi bo ngani tureke nabo ngani genda muri Nigeria bari biriga gukora ama video ino hanze nta muzungu uzobona I know man urukoba rwacu rero kandi mpamvu badakoresha aba black kubera ko aba black barazimvye
kugira uconvincing umukobwa reka umuzungu uraze abazungu jewe na nawe waniyo tugiye kone urumva abazungu iyo utagiye mu batariko baratwumva nabo ntibatwumva no iyo utagiye mu agence nawe umuzungu yumvise ngo video ma none urabona niyo twe turashooting ashobora kubona abazungu umuntu ayije man bana baje gutama naco bimubwiye aratora telefone yiwe abayumva umenga ni ikindi barazimbutse ayasubise akazi bagakora bitari byinshi baraho bakunda show nyene okay wow so Drama, what's the next project cyashya sinzi no yuko ashaka gukurikiza collabo iri international international kuba ni gute international kuvuga no gufata iki gihugu nkagihuza n'iki gihugu no I mean uko ushaka kuyihe niveau ari oya deje maze guhuza ibihugu bibiri nuko ibyo bari bimwe garuki wacu mu Rwanda turagukunda ntabwo nase ni kora ko nzi ibintu yaragiyeyo twarakuye ibintu byiza ni bon mugabo mva ntiyosha guma hayi kamera abuje aja handi base no nshaka kwanza sino hajya ni bon twarabonye cyane naho niyo ndi cyane kubera ndafite gafite indirimbo n'umunyarwanda ntegerezwa kuzosohora uno mwaka I don't know when mugabo nshaka kwanza kubanza kuja mu kindi gihugu gato byo bari vyiza nukwagura ibibe kuba international apana international ndio kuzaburimba abanyarwanda n'abarundi gusa no dushaka international bashaka kubona yuzuza palais 12 ngaha agomba kuzagarika yuzuza why not yari metro game azadawa bikoye ari dramati yeje shora gura na metro games naho urumva kacho mubwira histoire ko uri gutanga za danger man kone bro urumva bagahura hamwe ati history urumva je natange nitwa metro games urumva ntibiki ni muroti ko mupinga kurota bibaho none okay uvuze kurota kandi ibintu byose je maze kubona ko bikunda je navuye muhinga no mubiri nukuvuga ejo nejo bundi shobora kuba nicaranye nabo bana n'ibintu byoroshye cyane kandi biroroshye sana mbere nanje ndisubiye ko vraiment navyemeye byakwye so Jevrama icyo mbona kuri wewe kuri carrière yawe mbona ari ni intambwe nziza kandi twishimiye cyane abarundi twese ndibaza Chris n'abanyarwanda nuko wow merci sana kuba mutwishimiye ngabo ebana we bari mu bantu nabo batuma Dramati akura cyane I know surtout abakobwa baho baramutse bika sana nabo ndumukobwa kuri kujyana mu abakobwa aguye mu bafana yego yo gusaba ngo ukore challenge yakosha ntayo ukora mugabo bakobwa amaze kwikora nk'abanyarwandakazi wala tuba sibyo wawe nizo bakobwa wala ababyumvise abapromota akazi mu karere abakobwa bafite akamaro nubwo wumva wewe nkawe uko ndakuzi urumva wo kwisanga muri miliware muri chambre yawe uri muri deja n'ukuntu wowe uri kuramuvinga ijya ndirimbo bisaba yuko yigira cyuho ibintu ujana na beat ukagungira bya bisaba yo bishobora ano wawe wo bishobora kandi warose abakobwa beza clip vraiment ni bon abakobwa beza bajanye navyo c'était bien ko ama clip vraiment turakwemera cyane ariko bari batwishe kwirya nzoga bari bakwishe bakamenye naranyoye inzoga mu maso mugabo yacishije mu maso barayisitse ko barayimwogeje ashusha ikigonga ati ijya niba biharura okay wow mugana narumvise ko ataguka bisa ntago yari champagne y'inzoga yari vin blanc mbega arimo n'amavuta nico gituma inzoga irimo amavuta yene bari gususe ko n'amavuta karaga champagne wow the video was too hard ndo naona kaje ko gushimira buri muntu wese afashije muri video isoneza guhera ku bakobwa ku channel abakobwa ni bakugoye kuronka kora bari benshi bro no naratuma
dufate nk'umwe anyemereye azambwira ati ubona gute uzanye nk'abandi 3 4 5 mugabo nyine bamaze kumva kuzoba ariha they all gonna be like okay tuzobikora. Wow. Ari amakanzu najya amataye yabo byose uraronka fasi. Umwe wese namubwiye ati utora amafaranga y'ikanzu yawe genda wipima ahantu ziba zidandaza inde nzozuyizanye iyo ushimye. Wow. Era twaye amahera menshi. Abantu muyimwe wa kudusigira ku mafaranga. Nubara ko yaje kuyarongo. Yaraye ngo nashaka kuyasigana. Ngo nashaka kuyasiga. Kudusigira ku mafaranga. Mugandizera ko buri uri ku investisa. We. Hari abantu bubaha akazi buri kurakora. Kubera ko ndibuka kera baravuga umuziki ukumva ni ibintu bitabaho. Muga nk'umupapa yicyakara aba video aranaliza akavuga ati ibintu ko byatwa amafaranga ngano kubera iki yashiramo amafaranga ngano akatitangura kwiyumvira ibintu byinshi bivanye n'ibintu abonye. So ndizerera mu kwereka abantu yuko dukora akazi ntihagize n'ushaka kugusapotinga amenya hahera akavuga ati narabonye video imeze uko. Kubera ko ushobora kuzura mu boss nakubwira ati nkeneye gukora video y'imiliyoni 10 ugacumbira biraba mutahure ko kamera ya image nziza tuzoyiriha amafaranga ibi tuzobikora nk'uko. So iyo bibonye rero kujya bice biguha image y'ibintu giyemo. Akonye ndumva Dramati yaturangiriza tuhagakato cyane agakato kakosho seconde kabisa gusa gufani kipine nivyo nyorohera ni mucumoka muzumbaririze nkubwiye ko ndi umuplayer nakunda umuntu umwe nkagucumoka muzumbaririze no uzubyumva wose gusuza buzukondi abagusasa uzacyubiyama uko nje niko mpagaze zumumirico. kabisa twase konona gushiramo ya magic. Nakore ko aduhaye biranga tegereje beat bitari umuririmbyi bisanzwe byemewe. Cyo guca wiru cyo ndirimba n'icyo kijwi ryawe ntagarika n'icyo bari kabisa Dramati, thanks for coming. Good luck mu bitaramo bisigaye akazi kose gasigaye tubahamagara surtout mu Faransa ni weekend prochain le 11 abarundi kasi abarundi muri mu Faransa n'abari mu Bubirigi begereye bashaka kugenda tugomba kujyana Chris ndaguseka ngenzagenda tugende niyo tugende niyo kabisa ngenda hari kandi kwanza Dramati baramuzi sinzi umuntu yose barabizi muri Alemanya bashaka kubaza baze Greta uko ibintu bizaba byifashe barabizi ko biba bimeze neza sa vraiment mugire fort muje kuryoherwa abinji ni Hanova na Munich c'est comment biregeranye agatozi byo muri Alemanya nakinde kwetu yegeranye bya ya ni kune ndibaza ayo basi ni amasaha nkane muri train imodoka cyangwa train wenda bizi bazobikora uko babikoze kuri Double J na Kiriko barafashe 30 tubabwiye kare none barabizi nawe yo mpamvu kugira afate gahunda mbariza abantu bazoza uko nibariza wewe ingene zoge jaravuga se umugore jaka mama yumvise ya story irangiye abagore irangiye yemeje kosho nashaka kumva ko ashobora kuva muri Europe nagize experience easy one of the big mates okay ari ni misi and then il faut le profiter ya mayo cyasigaha c'est bon ofisa no c'est pas que amafaranga kuja mu stade twari twebwe duwe jeni bazawe ufise igihenga ni bisa n'abantu ibintu byose man just
everybody's possible. ejo nuje no mu kabisi ugateste umve ukuntu yezo ngaha amatrama amametro naja muri metro none ndahava kumenya no apandi soni zuko bamenya je bire ntangorane ni ahubwo binjira mu kintu ngende muri metro uza kuvugana nanje na bus uyu uzaguza uri kumwe n'umwana ndi kumwe n'abantu kubera ninjira muri muntu mvugira nani wari kumwe n'undi hari abantu babipinze rero man twamenyereye ubujumbura wumve muri kumwe n'abandi sinzi how it works sinza kurufira byanakugora kwa nta muntu n'umwe muvugana reka shimira abantu bariko barakurikirana Magic TV ndabura ko ndabakunda kandi ndabashimira cyane ku rukundo mukomeza kwerekana kuri Magic TV ndanabamenyesha yuko uyu mwaka uku kwezi tugiye dutangura kubereka ibindi bintu muri Magic TV like musiyo kubona Minush n'ibiganiro vyiwe mubandanya muburaba nabisanzwe biriko biratangwa kuri Magic TV ndabashimira cyane kandi murazi ko ndabubaha cyane asante sana